Halo, Halo, Mbak aku suara mode koko dari Sia. dari Dajul. Dajul Dima. Di samping radio Angyun. Masa iyo Dazul? Ada di belakang Yun. Jan bagarah joda. Ada minta lagu lo Yun. Lagu apa tuh dah? Lagu di sini ada setan. Tak putar seorang juga Mbak aku. Pas patang kami malam Jumat, saat ku lewat di tempat keramat, kece kurang di situ, hantu gawat-gawat, ada pula yang pakai obat jerawat. Jam sabale hantu kete-kete, jam 2 bale hantu sadang elo, jam 1 jam 2 hantu tuwo-tuwo, jam 3 kalua indua samangnya. Iha. Ambu tagang, mato tabu lalang, hidung kambang, gigi jarang, jiko di piehe, bantu embe gadang, makonyo, aku takut pulang. Wih, cari lihat dong tuan, apa tuh? Ma, dekat tempat weh tuan cari lihat. Apa tuh? Ma, wah cari lihat dong tuan. Musang tuh, bang sembarang ini. Wah, tuh lihat dong, tang iya. Ma. Ih, bayu. Tuh orang monggoh, bamadu orang ini. Oh, wah. Jangan takut, jangan bilang mana.